Ebi n'ebindi byagambwa RDC wa Kisoro District Haji Shafik Sekande aho yashobora kugira ngo empungi kuguma mu baturage nikitamagara gabo hamwe n'agabaturage hari ubugenje. So kati tutazeewo security committee olwokusatu ennaku z'omwezi asatu g'omwezi ne ku lwokuna ennaku z'omwezi gumu ogw'omwenda buli muntu amanyi nti mukongo yadduka entalo n'ayinga mu Uganda alina okweripotinga enyakabande ofiisi ya prime minister emwanirize emuwandiise bamubuulire ekinaddirira oyo bw'anaaba alemeddwa mu nnaku ez'ebbiri kwata ekkubo oddeyo Kongo kubanga amateeka ga Uganda oba togasobodde kwata ekkubo oddeyo Kongo. Nagira ngo nibenda ngo empungi zona zo mu nkambi y'empungi obwagumize ngo nibaza kubwana ba LCs babashomese okubara abinje empungi okuruga mu byaro. We are telling the communities that anybody who welcomed and received an asylum seeker who is not registered by OPM is committing an illegality, and that person will also be arrested and charged for aiding a person who is entering the country illegally. Muje bombeko mu misiri y'abandi abazana amataka g'abandi bateganisa abaturage baha boda kuba aha boda aho tukurindiraho empungi twenda tuzitwara mu settlement twasa kuzireberera okurwanaga no muri DRC katandika mu kwezi kwa kashatu umwaka ogu bwanyuma y'abahekera ba M23 okurwana n'ingabo za government ya DRC ahabahekera bayigarurize bunagana ubwa hata bariyo basyorekana n'ingabo za DRC ziri mu mwanya gwa Busanza kandi ahaciro cyabira na mwendo mu kwezi kwa munana umwaka ogu bizere kumashana kandi abantu barakurenga mu 13 bayishwe mu Uganda. Empungi nuzituro mtawuni kanso yabonagana Kondo hamwe n'umugombora ya Nyarubuye Busanza Muramba hamwe na Nyakabande. Gasha kwa keta tuzarirwe.